wasia wa muimi. Mwana musaitia ni kwa tiani watinda nesa batu ikasinga ye county ya Masako muthenya wa umundi tuisisia nasari na tuisisia ndo na kwambisa nasari yaku ya miti yikebathukanio na miti loto na kuikia bu na tono ikara nikenda wisethia nasari yaku ni ya faulu na maundu ni masoba neta wa Steven Mwama kalivuntheni wa Kilungu cha wasia omwimi watinda natinda nesa muno kwa wita wat kwa masito neta Patrick Ngao amusimi Patrick Ngawa musimi twakwithia ku kasinga wende no sise mete yaku na nasari yaku niki utekala Mombasa okatea makoyo kana okandiko ku beach niki wikala ku. Okay, ndina realize kana munda ni very rich. How did you realize? Okay, nina try first kwambia nasari na thina train wa ndo tona kwambia nasari na tata na ndesi oneza na with time nona pena kawiko atika seo muno wathi Mombasa kana ilobi kwandikwa ku bisini oka before wese ku kwa mwako sio kwa musi ni dokumenta ilobi for more than 5 years kana ngesa olili kano kaundu na bundeti ovandu ke beta kuteba unai ela no kiene nonie kwa kweli babe beta yes pe better in terms of what kwa compare life yaku lawandi kitu ilobi na yuwe na kibuyo chako kwa uni better ndo atata estimate nursery sinula siva ni over 1 million lakini baya ni nalukuma less than 10,000 per month. Less than 10,000? Yes. Kowe kada? Yeah, no manual jobs. Yeah. Ngai na vala by permanent. Yes. Okay. Kindu kiukiza ku strike akili ni kwa kana no tono sio kamusie ukuna wiono pe bandu wai wawonie kana nikenda wisethia ni chali kai kana choke ne kaundu fulani wai wawona tiba. Okay, my father is agriculturalist. Yes, ninaona aivanda sindu lakini in small quantities. Yes. Okay. Na thi lobi ninaona sindu yuka sokoni ngataka realize kindu kimbona na kitiyo musi nikenda thiba yanga produce na kwanga etova ugethia ena kwa toka indo ndauri lai na ila siukite baya na bei yolo na ndese vala siumete maybe production yasio. Yes. Kindu cha maana kimuhimu muno asomie yolo wa wimi from your father. Ina realize kana kila kia kindu ki na wakiatia from the base mbaka kiso tu kana nikasia ila interest rithabo ndo atiani ya mutuzu ginoke zaone tunda yayo no kaya mutunda wa kindu bandite we mwene kiwa ila natural taste ya mutunda kabisa. Niba wonie your dad au mwene uimi o kindu kimo wonie kweli cha pamutangia muno kana pamutethia muno? Okay, enelilikana ne monini pe customers yokiova siethia collect yo metunda bandu several ya nursery na matho wana esa muno na mamosa biko mabandia na later eso magraft ya na mesa utunga move afterwards kulingana na ndo moni produce la yuma maintenance na univo twakwataniwa na my father ndiye so mutio ingine so wi lobi nekana ni se okaende you to improve nursery with the at least large quantity. Na pekindu either wonie athoa kana eka wenda wesitha no tabekindu kiemete kana kina thina na kuma kwa produce ya mundani eka wesethia pu my dad omwene wemi ninaona pu kweli ni batonyo tethia mundu. Exactly. Baune ngolili kana nesa through my high school education 90% ya umiaba nursery. Yeah. We appreciate ya muno nursery. Na kuwe pekindu wasia ni wemi ni wa mbumisi bandu bamwe kindu specific scenario mo lilikana abandu womi wene wemi utai na we konge. Okay, tasere sindo mbinge ndo nursery ne kwao yini na over 20 years bitho kuma nursery ku period yozi no nursery ne kito maundu maingi nda collect kwao yu alango na mandetheti onanye na family yako. Yeah. Ni maundu maingi peke moto no tethio utavia ukesela museise ni wathuthika ama na ikweli ni buma kendo you kendo specific o wekie kana watetheki kelango lilikana nesai siana sia kwa join primary wa ya basic ila tuta preparatory school
ciana isu uniform, books, everything na prepare from the nursery. Wow. Yeah. Ciana itatu at once. Yeah. At once. Na yula waenda ilobi nundu ni wokia moimanga na mwakwa mbosemba ilobi we minuokia wathuka kana nicho gele cha kutrigger wa mbothi usemba ilobi kana wenda kwa adventure kana hicho. Yes, yeah, adventure. Rawona mwana ke uma school witha yenda ila greener pastures. Kukwata more than kila ukukwata basically. Okay, twasi ni watu ngwa netina. Utonyo thilobi kana sio kaba. Wani sio kaba, wani bo beta. Nduthi lobi. Aiye kwa oyue. Na kunesa buya kilango kwa tabana ba yai. Hapa ni beta. Okay. You mundu ambe yaba you ayenda kwesa either ena nursery. Ekata you. Okay, kindu chambe ni wina interest ya kupanda muti. Ruambe ya nursery utenela interest ya kupanda muti from your inner thoughts. Na you no ka select bandu pena shed. Muti usundu ka ni suwa direct. Kuchuni chama ni lazima be the best shade. No, ngina be the best shade. Ondo kamutika we kambe yake kanini muno. Na most properly muno ambia acid. You utena acid no thio kambo manda to established. Okay. Ni shade ya meti kana tasi kwendo mega la kondo kutemeti. Ni lazima mbo banda meti yokesa bi shade kana be ondo to no so bya ku artificial. No so bya ku artificial. Wasa au kenzela ikingi. Kulingana na kisio kila wenda kwikia nursery. Na nursery wenda ku establish kindu chambe no iloma na kana ni wa ile kwitha na bandu ba kwisila ote ku interfere na mite yako. Tuso kibukwa ikingi yolo ikiacha wa mino kuna ikingi. Okay, wa mino kuna ikingi. Kana wiki net tena yako. Ni wiki ya neti na still edau bandu utakwata net. Ni wiki ya branches yolo kana nyeki. Okay. We say there you at least ni walangela ula muti awasiwa ula excess. Na mite nde kwa punde nunura kwitha etana sua. Etana cheni cha sua. Hapana, ndo kunika completely. Wikitaiki yo shed. We say the oteno ndo kunika. Eva ilo likanzebe. Okay. Yeah. Wasi ethandu na seed no uthi ethandu na ngi no uthi ukosa ndo na mbeu no uthi ukosa ukathwa tula tume established tuto nini ne kana uke kwiria yaneza. Ndukose muti munene. Osakeka nini. Ne kana yuko ko kanenge environment ila best. Kila beta ni kiba. Kila beta ni kuyembia kwa mwene from seed. Yeah. Ukoko kasobia ila twita nursery bed. Kulingana na mutundo lovanda. Twase for example tuimbewa mite ya misungwa. You know wasa ukaunya seeds. Kuma yetu ndani mwene twase ye timo. Etha wenda ku establish misungwa miseo. Itimo kose itimo very clean itena mawo. Ukapaswa ukaunya imbe carefully ndo ketha ke soft. Carefully ke wool no ithambia na kiwe na mute. Na kianikawa basi trust yanikawa seeds. Kivanda yo fresh. Ini kendo kemo ilo not kabisa. Kwa mino dry ne asia kendo kitawa viability. Okay. Ambayo sindimea. Woko isobya nursery nzio pio. Kendo ka 1 meter wide. Wasana weki ondwenda onetha no 1 kilometer. Per reason. Ne langu kuya ya mitembele la usobya miteno wisaidia ndo na interfere ne la nursery yako. So ito sia masungwa izo sia matimu we banda kibuyo ne kana wikia direct mathanga from nursery ne your best. Ne kana we so select kala strong. Okay. Ni kana tuke bui. Na yo structure ni ukauka ye kana no edape munye no pe ondonge weka ko te lazima wiye ko nthe kana. Bauni kutegemea na kindu kila kitona uko kusumbuya mitunda yako. Ethani wikite fence mondani kwako. Pa nursery ne bayaje ya kwikea wiyo. Okay. Na yo pe kindu silikali yenda kwaku mundu lo kwenda kwambisia nursery. Kevo. Okay. Kila wambia nursery either ku well and good. Lakini ethani wanda kuta ila commercial. No ngina wambo ikula ku Ministry of Agriculture moko certified. Mone wala sisi chao. Moka osisi bala sana ukunya embeo. Puki buyoni. Puki buyoni bala ukunya embeo. Masiasi chao. Masiasi muno health. Ya muti ula ubanda. Ndokese kunya muti week. Unenge mundu
na maybe mutu usu weakness ya wone mauau withia ni watu wa uau nza kuma mundani kwako ku mutu usu wa ile way clean yuma kwa kwetha no thinza ku no Ministry ya Agriculture peke yake pe any other licensing kana maundu angi wendeka ni Ministry of Agriculture sana okay nayo muthanga uma sebolo kwikia ubanda maintain muthanga wa muti no prepare wa na ula best ni mbolela imanite na mbaa matu mosa au katilanga matu neki o mavia no yinda bandu mambo decompose na tea completely o mud decompose to is a bit animatani from ela green kanela may dry maumani mavikela decomposing part yayo no ibula nienda na muthanga wina kitangati uma sebawe muthangozo kana wenza umandani yes usikwata wa locally ngwata within my farm dienda anza ukatapo na muthangozo ndo sa kugothela ndo utinda kwethana nursery no taba wa kimpango ndo muthanga museo panda no la topsoil o ila topsoil tu ti la subsoil yandi na mundu utena matuno atome po ni utumia bo lakini weki ana ratio yindi taibwa nata yula to utumia isu ya mbaa matu no weki mwikomwe wa humans yesu na mwikomo wa muthanga lakini witumia mbaa mbolea ya indo no utumie 1:3 kisiko kimwe cha bo itatu cia muthanga peke tumi ondo bo wa ng'ombe no decompose already na no ande yao na decompose la wekia ukwa kwatana wate muthanga kuni pena possibility ya kuvivyo la muti wangu nini okay ni sawa sawa ndo minoma na ondo kibuya wekana nacho na ondo ambisia na mondo ala wailete kwethia wiki thichi ni kenda wese wetha na kibuyo twacioka no kwethia itutapia ni mete bake wathukanio utona kwethia wina yonthe ni wa kibuyo ni chako okay ni muvya muno museise nondo kwenda no seise kilungu cha washa mwimi Mutongo TV ni tuciokethetie ni kenda wese ni twazisia maundu acio tuthiani Wasia wa mwimi nani mwana musesia ni twacokethia ni tawa Steven Mwema ni kilungu cha wasia wa mwimi cha keli twisisia thini wa kibuyo ki ni mete yevela yevo na inde wasobi kibuyo cha kunike ndoma ni mete la utona kwika kibuyoni na ndatwambi paayu ino ni mete yeva ino ni mete ya misungwa na ni rootstocks kwa manishata rootstocks na maanisha ni mote uvandite embeu lakini ndo namba iko grafting so uvandite mbeu ya itimu mbeu ya kisungwa andu masia kana baingwa mbeu ya isungwa mbeu la sithasi boni sia itimu kiuni chaguo ende usobete musungwa witha na rootstock nzeo muno yani no bande isungwa ikauma isungwa kana lazima wisile kwisila kwa lemon ni yuka ila muthanga waku wina thina wa mauau withia lemon ni resist ya muno mauau bandi na miyayo withia ni stronger kute kisungwa lakini ilo sobete munda no ka wiki ya fertility la ya ile kisungwa ni kiseo muno kwa kwikia o kisungwa mwene okay pe advantage ya kubanda isungwa mbene pandu ba kubanda etimu advantage yevo ila wabanda isungwa ta rootstock ila choka kusia from the first harvest isungwa withane la sweetness yayo original kabisa lakini ila wabanda kitimo usia wambe ni withane la beta test ya timo na umbruvia undu miaka yendere withia musungwa na bandie mwako after 3 years usia wala umaboni isungwa very sweet the original lakini ula wabandite na kitimo yambe yuma ya bit bita lakini mwaka akele wakatatu huyu improve kuwet 5 years withia mutundo su okay ni sungwa na ila yusia muno ni yepa sio ndani sia yeah na yutasie ethia wabanda itimu ni kuumese maune sai niki mundu out kubanda isungwa mbene tano bandite
isu ni la twita preference ya mundu unwe wa mwa wiambia na kisungwa mwene na wivanda mwitimo mwene okay wepe ya mo bandite itimu ezibo ila si atene exactly ni bandite matimo lakini iza si recent kisungwa okay nikiona running away from kubanda matimu tiko run away ne ku change a bit niki kinachokula kana trigger a change lesuna kuya ya sweetness ya sungwa ila wekia root stock ya kisungwa yuma ye sweet directly osia wambe na yuke da ye sweet ye moyo lakini ile bikia kusia nundu wa mo wowe umundu no atethiki lebona weta nitegemea nundu prepare mundu wako ethani wizi mundu sindu thina wa mawo ma misungwa ubandire kisungwa well and good okay kyo kusia yanesa ila tukwasia ku prepare munda hii to manishat na kunenga example ya nemo nini kisio kecha na misungwa mingi muno lakini kwa oyu misungwa ne menini pio kumaanisha ndo ala mabanda mayate ya metatatala ila misiwa ya kubanda sindu ithi na isu ni kusia se muti undu wende wona muti wa kwatwa ni wau uka outreat ukethia ni wether we clean lakini ingine ma neglect ye mitunda su ya tunga ila ala mawau muthangane kuwetha ve andu maina mite ya muthembo usu tene ni advice ukatumia kitimo necho bandu ba kisungwa undu still mawasi ma muthangane na pe undu tona kweka ko mabuka na uni watwikikia pe undungi mawau matasu undu maleke ilu ni makie mwethia ni makolea muno muthangane wethe ya uni process ndasa ya kwamba clean muthangosu na in that matter ni uka ukenza thima twasietha witumia ya 2 by 2 feet ukayenza onesa no yambo ye kayili for a period tayanata twaseta the whole of a rain season twaseta no yutu itambu eno yonde yambe kuiwa utobanda kindu baka mbuye swithele na indi after that venda waila uwa ukoko kangivya thima yu yuka bando next rainy season we say at least thima yu no banda yu mote ola ukwenda uteo ku affectiwa ni mawo la me muthangana na nikutha ye expensive kuna wasisi period mundu lo bandie oyu wo wika banda mbuya already mote ono otiye oyo nginetina na pe undu tonyoma na kana muthanga waku ni museo utonyoba na masungo direct kana we na mathina ni la itawa soil testing pe ataalamu alama kuna awe wasu ni kama kauthime wa muthanga aku na maiyo tabia kana muthanga usu no wetekele mite ya muthembo lo kwenda ubanda yana okay niki chaukengi kiba kibuyoni kama sungwa ni na mitunda ya mithemba mingi muno ave na avocados okay tuthi kwa avocado na sio ubanda hata avocado no manda ambe clean ni mbeu bwana mbeu itena teka samuka tona mbeu ya avocado na mala maingi ona nikatona yo mutu ndani kawika eta scab ni ananga muno baka mbeu ya mutunda okay na ku treat wozu ithai very expensive wesa withi la mutene kwaku already mutemo ima woko sia ithai advisable at least utile ubaongo inge upya ukita kuna ndawa vitu kana no isosia au zaidi ondo usuni wauma hivi ni process ndaza okay wa mandai clean pe ndo wa kwata ingi utonyoma na kana ni ina kaendo no mana pena waza wa mino ya mutunda wa avocado ona akasi ulio keva yolo ukakaveta mutunda usino mbeo isino imea ndithina na yibu ni vosi ya jana soko na mbeo usukana ni clean okay wosa aba we isusia avocado wenda soko ne kana we wa ma avocado kuwa ithia i very expensive netwenda soko ni kana mautaidi alama isawa mitunda muno ila local okay ti ola grafted uko ekioda kana kathio sokoni ekioda ola matesa aku ikethio ola matunda make labda mabitu kwa ni soko no uko kama tho akauthoe na akauthoesha na beinzeo uko katila ukakwata mbeo okay no yekata ndo akwata mbeo ni ukathambia kindu cha mbele ni kuthambia with clean withambia chao na icio keto muthangani ni waile kuthambia patoneka nundu
pa hii palokite ni watu wanaitha labda pena mawo So withambia na sabuni kana? no thambia na kiigo kithei kana ethani sabuni ukethe wi omo ila liquid soap ni best La liquid? ila liquid soap. Okay. That is very good. Kiuo kithu kibyo kithagukite? Aye, kiuo kithithu. Okay. Okay, la tutumia kunyithia mire. Kilo thambia na kiuo kibyo ni matimu? Imba citrus. Nondo i ndoo yayo itha ina lembo. Kana wambe kuma. Okay, no wathambia Ni wathambia ni yathea. Ni uka nasarini ula muthanga tu weta winela humus kana mbolea. Ukethia ni wekia mathanguni kulingana na size ila utumia. Ondo mathango ni ma size tofauti. Ya 6x4 na ya 5x8. Na ya 5x8 ni yose muno kwa mitunda. Okay. Yune ukapanda mbeu yaku bu. So isundo isileke buyoni? Isundo isileke buyoni. Batoneka ikietha ngoni direct. But mama sungo no kwesilia? Suno kwesilia baya nini. Isungwa yikala bindana ta yimea? Isungwa mbeu ya sungwa ikara 3 weeks. Ona ya avocado itakala 3 weeks. Okay. Aya. Pe chao kingi kiba kwe miembe? Miembe yevo. Okay, to lese na miembe ondo weka nayo. Miembe ondo twaweta avocado no manda mbeu cia mutundo la loko. Na oni yo itha we very keen na muembe ona kute avocado. Ondo ela mango seed wivo. Twicha. Mango seed wivo neka samuko ka kwithita mbeu ni ya muembe na kalikela ilani. Na nikoneka? Nikoneka. Lakini koneka yembe yewa. Yende na kuyana nukona kesa kumelela yewa akayuma ke machua kaithika yekwateliwa bandu keisa uko ilika ingi ya ilani. So ingi uyosa hii sindu ile kichambe umanata kana ndena kaindoko na chakelo umanata kana ni loko isu kwenda loko ni ku target season ya maembe. Ala loko ni momala maingi mewa memambe na size ya itha nini. Yu alafu indi thawe wa mitunda muno na kwa kikosisia nongo tapembe weno ya tunda grafted na ni tunda loko. Okay, ndako kaindu kuma na hata kana kepo ni kenda ndukosesu loka au kosa mukasi la pruning shears ukasi ulia isulo yeye ulo ya mbeo ya yembe ukaunya kauka ndene ketha kabyambo na niko umea niko kamea metoke muno wasi uli une wemea faster. Okay, metokange na ndo itilanga sailo usiuli we very careful. Kwa mani ondo tukwata alama banda ondo kwata imbeu ukatilone sara ondi kaunya kala kandini kauka mea na 3 weeks lakini ukapanda ili ondo toisa yembe ili ni omino na 3 months itamea. Okay, no atila na umia wekata no sia uvindo wa ukasisia kazamuka umelela babe na la twita embrai kisongo na soma biology. Yes. Kazamuka atawa embrai alambe uyambia kumela kumelia mungwe kamududu kauka tawa mango sidivo kaumelela abo always. Okay. Tutasi ndenako tutendo proceed wekata yesu no banda na ndo rambasia yesu ndo unya ba i clean kumeya abandu batheu nduthambasia yesu ndo need kuthambia kumeya abandu batheu wamina kunya ila ukunya cia muthenoso wailo banda batoneka muthenoso kana wone wake ndeke kalembe wabo niki ya kunonze muno ni ndemea. Okay. Ne ya ciela twita viability yayo wike thangu ni zuti nazari esu wike thangu ni direct na wike thangu ni sio sindu ino wike ya ungwata wike ya depth ya nata kuma bayolo banda ante muno yikana aye udima 2 cm ukawika ukekia kutona kalima no mande uka device kaindo ka kutona kalima wi thangu ni wi muthanga kanocha ndo muthanga usu witha wi loose ukatemona cha keke mbeu isu 2 cm ukapwika na muthanga anondo bene la shedi tu wetete otso basia wewe akayuko no nesua. Okay, kwa metuke tutabie inde yusi ndo ile ngisi baya kaisu itatu twasisia in depth. Okay, na hata tuna masungwa, tuna metimo, tuna avocado, tuna isiembe, tuna strawberry guava, tuna strawberry. Kuna difference ya strawberry guava na strawberry. Yes, na tuna bar forestry. Ila ni grevillea, casuarina, citrus, no, not citrus, cypress. Siwevo. Okay. Tuna mipera. Nengi sitawa Eugenia nengo kuonia
nengio mingi muno. Okay. Lastly, mitela ya pita ya leo kwa customer na yana nebo pia hapa. Pau ne tegemea na preference ya customer. Pe customer wasa mtu te grafted akaiya kapanda. Okay. Kune nona ikundi cia wemi cia bundi cia andu kukwatani kweka grafting. Rola wasa akite grafted akaiku graft baadaye. Kuba ila yuma ite grafted ine graft ya. Twase we grafted na wale yakwesa odwa wanene ba wapitu kawe say there you nduna kwata mundu na none bie. Okay, nena kwati ondo weta. Yuili uwe pela kia tuteki ya muti wa muthemboso. Okay. Wikala u iprune kila mwaka. Wikala u ipruniwa. Pruniwa no pruniwa kundu kwile. Okay. Pa ulu katika canopy pa ulu main. Ukethia imeinde na uma ile thangone. Okay. Ni mubea ukwatika na hata mundu enda kule lo ameteka no enda kwesa kuka kutembelea batu na kukwata. Okay, nina namba ya simu no nina ngana kwa 7. 0114 690 705. Tungelangi 0114 690 705. Okay, wase bani kasinga. Bani kasinga. Ye lelo ni wa kuma Masako kuika Ngundo. Ni mubea muno ndona na itu. Karibu. Mwanda musaizia ni mutongo itivi ngwatani ya mukamba netwa manna mondo ma nasari na ende wesa kwethia nukwenda kubingwa nasari yaku ni wa manondo tona kweka ni muthia wa kilungu cha washa wa mumitu thana elenge kwenda ni kwa mwi. Wasia